Graad 11, Finansies 2, Finances 2. Right, ons kyk nou na oefening 12.1, exercise 12.1. Die eerste som wat ek wil doen is nommer 1. Daar sê hulle vir jou, bereken die totale bedrag A. Kom ons skryf soos altyd weer. A, B, R, I, N. Goed, hulle vra bereken die totale bedrag na 5 jaar by N, 5 jaar, as die hoofsom van R8.000 belê word, teen, okay, 8% per jaar, so dit gee vir jou 8/100 en dis 0,08. Ek herhaal net, hierso het ons nou A, P, R en N gekry, en nou sê hulle enkelvoudige rente, so nou is A is gelyk aan P maal 1 plus IN, simple interest, and then you substitute the numbers out of this APRIN, vervang die getalle, werk dit uit en jy kry 'n bedrag van 11.200. Die volgende een is saamgestelde rente. Daar gebruik jy saamgestelde rente se formule, compound interest, the formula. You use that same numbers of APRI and N, substitute it into the formula and get your answers. In this sum, you can see that compound interest is better than simple interest. Goed, ek hoop julle het nou die sommetjie gaan doen. Nou kyk ons na nommer 4 en ons het nou dieselfde prinsip. Altyd skryf ons A, P, R, I, N. Okay. Regina deponeer R5.000 in haar spaarrekening. Regina starts with R5,000 and she leaves the money for 8 years, vir 8 jaar. Dan sê hulle, daar is die rentekoers is 12% per jaar, so dan gee dit vir jou 12 gedeel deur 100 is 0,12. Nou vra hulle weer vir jou, bereken dit met enkelvoudige rente in die A gedeelte. Enkelvoudig, simpel. En in die B gedeelte vra hulle, doen dit met saamgestelde rente. Saamgesteld, compound. Okay, now we know A is equal to P times 1 plus IN. Formule vir enkelvoudig en A is gelyk aan P maal 1 plus I tot die mag N saamgesteld. Goed, nou gaan ons in al twee vervang. We're going to substitute the numbers now. Here, 5,000 times 1 plus 0,12 times 8. And here we've substituted, it's 5,000. 1 plus 0,12 to the power of 8. Goed.
Dit gee dan vir jou, as jy die enkelvoudige rente uitwerk, dan kry jy 9.800. En as jy saamgesteld uitwerk, dan kry jy 12.379,82. Dan vra hulle watter een is die beste. Which one is the best? The compound. Die saamgesteld. Want jou geld word vinniger meer. Your money grows faster. Your money grows faster. Dis hoekom banke nie met enkelvoudige rente werk nie, want hulle verloor. Maar, huurkope, as jy 'n kort tydjie belê, dan is dit meer wat jy inkry. Maar as die tydperke langer word, dan is saamgestel beter. Daarom werk meubelwinkels en goed eerder met enkelvoudige rente, en banke ensovoorts werk met saamgestelde rente. Hire purchase, the shops use rather simple interest because the period is shorter, then you have more in time. But when your time grows longer, you get more money out of compound.